che sei diventata. Gospe in gospodje, prisrčno dobrodošli v Maxiju na uradni otvoritvi večdnevnega dogodka kulturno-kulinaričnega značaja Maxi po italijansko. Ekscelence, spoštovani in cenjeni gostje, v veliko čast in veselje nam je, da ste se danes odozvali povabilu, da okusite in doživite skupaj z nami pristno Italijo v prepletu njihove kulture in kulinarike. V centru pozornosti v Maxiju vam odkrivamo deželo sredi zemlje, Sredozemlja, ki je tisti košček sveta, ki je skupaj s svojimi sosedami podaril svetu temelje klasične kulture, znanosti in umetnosti. Kdor dobro je, je italijansko, pravi pregovor. Ki mangia bene, mangia italiano. Danes vas v Maxiju pozdravljajo tudi elitni gosti iz Italije, da vam predstavijo znamenitosti italijanskih pokrajin in proizvajalci cenjenih mesnin, sirov, testenin, sladoledov, čokolade, oliv, kave, vina in drugih delikates. Predolgo bi zdaj naštevali kaj vse od najslajšega, najokusnejšega in najlepšega iz Italije lahko najdete tudi med nakupovalnimi policami vašega Maxija. Zato pa v tem trenutku k pozdravnemu nagovoru vabim člana uprave podjetja Mercator d.d., gospoda Petra Zavrla. Spoštovanje! V največjo čast in zadovoljstvo mi je, da lahko med nami danes pozdravim njeno ekscelenco, veleposlanico Republike Italije v Sloveniji, gospod Roselo Franchini Šerifis in ostale visoke goste z drugih veleposlaništev in Italije nasploh. Siamo molto soddisfatti del fatto che un numero sempre più grande di turisti italiani visiti la Slovenia e che sia sempre maggiore il numero degli sloveni che vanno a passare le loro vacanze in Italia. Qui noi abbiamo inteso riproporre un po' l'atmosfera dei colori, dei sapori e degli odori che riguardano il nostro paese. Insieme, unite, unite, Europe. Našim sosedom radi skočimo tudi zaradi tega, ker svojo kulinariko opisujejo vedno tako poetično. Pravi mojstri tudi pri izbiri besed. Una bella signora. Allora, quello, il classico. Io provese aquí me gustó. Njen pridih prinašajo v Maxi tudi s pripravo in degustacijo čokolade, izpod rok mojstra čokolade iz Modike iz Sicilije. Z otvoritvijo razstave v izdelavi čokolade skozi zgodovino, z reprodukcijami iz državnih arhivov in čokoladnimi skulpturami, z degustacijami vinskih odličnosti, kaj pa tekoče zlato, tradicionalni balzamični kis aceto balsamico, morda olive in Chianti Manio, eno izmed najbolj prepoznavnih značilnosti Toskane. V vsakem kraju srednje toskanske pokrajine se okuša rdeče vino Chianti. Soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina. Sicilijansko večerjo v Maximu z gurme šefoma, gospodom kuharjem in gospodom Joratom. Z modno revijo italijanskih blagovnih znamk, z Digi Art workshopom za otroke z umetnikom gospodom Fondo, z razstavo vozil Alfa Romeo in z bogato turistično ponudbo. Ponudbo počitnic se bodo predstavili tudi M-Holidays in turistične destinacije Casa Sola, Gardaland, Barocco della Provincia di Ragusa. Fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei. Lui chi è? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
oltre che al management della Mercator, un ringraziamento grande da parte nostra va al direttore del Maxi, la signora Andrea Gorse, che tanto si è adoperata per il nostro obiettivo comune, quello di presentarvi una finestra di buon gusto, di divertimento, per dirli in breve, della nostra arte di vivere. Perché ne sono fiero, sono un italiano vero.